Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün oktyabrның 13 Cuma günü. Киев-Соломенск район mahkemesi Mudafa Nazirinin muavini ve Devlet Aluvları Departamentinin müdirine ev tevkifi cezasını berdi. Оларны электрон білезлеклерні тақмаға ве прокурор тақиқатчы яда mahkemеге қатнамаға әмді паспортларны теслим етмеге мечбур еттілер. Украинаны имейлей қабаржылыққа қаршы бюросы оларны Mudafa Назирлігі үшін яқарлықның сатын алуы вақтында $5,5 миллион меғдарында масрафларға yol açқан қабаржылық схемасында иштирак етулерінде қабатлай. Владимир Гулевич ве Игорь Павловскийны октябрның 11-ында яқаладылар. Mahkeme топлашывы вақтында Павловский хозуны ярамай ис еті еді. Қабаржылық схемасына алақасыны рет еті. Меморның сөзлеріне көре, оның векелеетлеріне фиетнің белгілеві кірмей. Ознев бетінде Mudafa Nazirі Степан Полторак Павловскийні мутихасыз оларақ адлады. Фақат қайды еткені кебі mahkeme muavinінің қабатыны таздықласа, Mudafa Nazirі истифаға чықымаға азыр. Кремль Назареті алтында Олғанық Месжетінің Киев район mahkemesi Бақчысарайда чаршембе күні тұтып алынған 6 қырымтатарны 2 айға апис етті. Бұның ақында адвокат Эмиль Курбединов білдіре. Оның сөзлеріне көре тұтылған инсанлар қырымтатар милли әрекетінің файлерыдыр. Әсасен Қырым бірдемлігі тәшкілиятының азалары ола. Mahkeme бинасында 300-ден зиеді инсан оларға қол тұтмаға келді. Қатарлатам, чаршембе күні сабасы ФСБ хадимлері ярымадада тынтувлерні кечірді ве 15 қырымтатарны тұтып алды. Оларның арасында олаятқан әдеселерні видеоға чықармаға тырышқан 9 файлы. Ақшам оларға $1,5 меғдарында пара жазасыны беріп йоладылар. Тынтувге оғраған 6 инсаны Хизбут Тахрир Ислам тәшкілетіні алақасы олғанында қабатлайлар. Тәшкілет Русияда террористик олып сайла. Оқуқ қоройжыларының фикріне көре бойле ликнен Қырымның ижғалжа кемиеті Русияның ярымада заптына қаршы чыққанлар еле көрешмеге тырыша. Украина тыш ишлер назерлігі халқара топлылықны Қырым сәкенлерінің ақ ве сербестлігіні қорумаға чағыра. Телекорувде Украин тілі да чық яңғыражақ. Бүгін тіл квоталары ақында қанун әмелге кечті. Умуммилли каналларны яйынлавның ән азындан 75%-ны Украин тілінде кечірмеге мечбур еті. Ерлі телерадио шыркетлері эфирінің ән азындан 60%-ны Украин тілінде алып бармалы. Украина тамыр халқыларының тілерінде яйынларыны кечірген тәшкелетлар Украин тілінде ве тамыр халқыларының тілерінде авта яйынлавының іч олмағанда 75%-ны темин етмелі. Бұның еле ән азындан 30%-ы девлет тілінде олмалы. Айны вақытта 1991 сенесі августның 1-не қадар чыққан левха ве фильмлер квоталар сарасына кірмей. Қарарны әмелге кечірмегенлер каналының умуми лицензион келерінден 5% меғдарында пара жазасына алажақ. Тіл меселесі президент Петро Порошенко тілі қында яны қануны ән мұйым сойлардан бірі олара қадлады. Чүнки о оқытув кетешатында Украин тілінің роліні арттыра. Украин тіліне шу жүмледен милли азлықлар мектеплері де кет-кеті кечмелі. Мемлекетлерінің базыларында бұл хаберні тенқыт еле қаршыладылар. Хусусан Маджаристан илердегі жібірлікнің тоқтатылуына қадар біле. Яны қанун ақиқатын ойле төлі келемі? UATV тақымы жевапны Закарпатьяның сыныр янындаки районында қыдырды. Виноградовский район. Закарпатье вилаятының Виноградов районына қомшу давлетлерінің сынырлары қаплапала. Бұны мобиль бағы избатлай. О бір тарафға бір қачадам атсақ, бізні енді Романия селемлай. О тарафқа есе бір 100 метр кечсек, Маджаристан операторы алғышлай. Оператор переключится на Венгрию. Қомшыларының более яқын олғаны район иелесінің учты бір қысмы милли азлықлар темселеджілерінің олмасыны аңлата. Вербовец қасабасы қауми мажардыр. Мектеп умумилештірілген украин сыныфлары әнді чоқтан бар. Дейлер ке ССС сайлавақы.
у нас є. Biz hem ukrain tilinde, hem tuğan tilimizde okuy bilemiz. İstegimizge göre, menimce bu kanunu dönüştürmege gerekmeydi. Çünkü memleketimizde er vaqt ukrain tilini öğrenmege imkan bar idi. Ve mında ali tahsilini almağa istegen balalar onu mutlaka öğreniye. Hem tilini, hem terminologiyani menimsey. Tilini serbest kullanam. Sınır yanındaki kullerde bu gibi mektepler iki memleketke sevgini aşlay. Hem edebiyat, hem sınıf dışındaki iş, hem bayramlarının kaydetilmesi. İki tilde geçi. Okuv yurtlarında til tezituvu boyunca fakirler farklıdır. Bazıları kanunun milli azlıklar için zararlı olmağını düşünüyor. Başkaları tenkit etti. Yerli ehlinin fikirleri de bölündü. Україні треба розмовляти українською мовою. Ukrayna ukrain tilinde laf etmeli. Menimce bu doğru. Öyle olmalı. Çoktan ende böyle kararını almağa gerek edim. Ukraynamız güzel, büyük, inkişaf etmeli. Ve yaşlarımızı öğretmek gerek. Я вважаю, що це неправильно. Zanımca doğru değil. Mında Macarların diasporası var. Ana tili akları var. Olarga nisbetin saçmalıktır. Ve diğer devletke urmetsiz bir münasibettir. Багато хто, не читаючи самого закону, Çoxusu da kanun metnini okumadı ama er yerde milli azlıklarının ayrımı degen laf eşitile. Vesikaga kıymet kesmek için vakit gerek. 7. maddenin 4. noktasına aytıla. Milli azlıklarının vekilleri bir ya da birkaç feni Ukrayn tilinde öğrenebilir. Olarga Ukrayna tarihi, vatan kuruvu ve ilahre kirse yaramay mı? Menimce, hakikaten kimse bu devlet finlerini okuduğunda Ukrayn tilinin kullanımına karşı çıkmaz. İdarede deyler ki, yanı vesikanı komplekste öğrenmek gerek. Fakirlerine göre Ukrayn mekteplerini Avrupa standartlarına yaklaştıram. Çünkü balalarını dış müstakil imtihanlarga değil de ayetga hazırlayacaklar. 50'den ziyade insan elak oldu. Onlarca belgesiz gayip oldu. Vietnamdaki miqyaslı su batığı ve toprak kayması neticesinde. Memleketin şimali kısmının yüzlerce sakini birden evsiz kaldı. Kurtarıcılar kararının 20.000 insanı tahliye etti. Anda kalganlar ise öz başına felaketke karşılıkını göstermeli. Avtoyollarının esas kısmı bozulgan, binden ziyade bina düşürülgen. Suv batıvga sebep olgan fırtına da geçken salı günü başlandı. Vietnam'ın merkezi ve şimali kısmına rast geldi. Onun neticesinde güçlü yağmurlar yağmağa ve toprak düşmeye başladı. Lviv vilayetinde kaverenkli ayuvlarının kurtarıvı için yekene merkez peyda oldu. Damajır keyik ayvanlarının tabiat hususiyetlerinin gayridan tıklenmesi ve onların reabilitasyası için meydançık olacak. Mında yuvunuv yeri, rahatlık yuvası ve ayvanlarının inkişafı için mahsus oyuncaklar var. Her bir ayuvnun şahsi volyeri olacak. Umumi teritoriyası 20 hektardan ziyadedir. Alazırda merkezde 6 ayuv buluna. Bari mında da 12 ayuv getirilecek. Volyerler arasında turistler için aralıklar var. Şunun için istegen insan ayuvlarının hayatını көзете біле. Pokemon Go mobil kullanıvı vasıtasının Amerika siyasetine karışkan edi. Oyun polisiyanın Afro-Amerikalılarga kaba münasibeti gösterili. Bunun hakkında CNN bildiri. Kampanya bizni atmanız serlevasını taşıy edi. Maksadı ırk ayrımlarının doğurmasıdır. Oyuncular polisiya tarafından nasıldır bir ırk bozuluvu meydana getirilgen yerlerde Pokemonlarını kıdırmak gerek edi. Kullanıcılar Pokemonlarga kurbanlar gelişken adlarını vermege mecbur edi. Hatırlatam, Rusya Federasyasında dünya kompüterleri üzerinde casuslukni geçirmek için Kaspersky antivirusunu kullangan ediler. İsrail istihbaratı Amerika Koşma Ştatlarını kiber hücumları hakkında haberdar etti. Bunun neticesinde Washington'da hükümet kompüterlerinden Kaspersky ameliyathanesi programmalarını silmege karar verdiler. Amerika alimi Richard Thaler iktisadiyat boyunca Nobel mükafatının sahibi oldu. İsveççe Kraliyet İlimler Akademiyasını ilan etkeni gibi onu içtimai iktisadiyatqa koşkan hissesi için takdirlediler. Thaler şu sırada mühim kararlarının çıkarıvına ve neticede çarşıga içtimai ve duygu faktorlarının tesir etkenini öğreniydi. Alim insanlar sahip olgan şeylerini ne için daha da çok kıymet etkenini anlattı. Bunun ile Thaler karar
чықарывында өз озыны идаре етмеге керек олғаныны қайт етті. Өз араштырмалары үшін алим миллиондан зияды долларны әлді етті. Тақдерлев мерасимы декабрінің 9-ында кечежек. Урметлі сәрджелер, бұл сонки хаберіміз еді дады чо хаберлерні сізлер Укринформ сайтында оқи білесіңіз UATV-лі олыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.